So this is gonna be low quality video from my way to airport. So you can see much more than from the train. You definitely go for it when you leave the bus station, when you leave the Cal Central, straight away. Be careful, the name of the bus that doesn't correspond to the name of their company, because they all work together. It's just basically like some ticket seller, internet ticket seller, or if you buy in kiosk you pay extra. So it's basically they use the same buses, different buses. So you probably go with your brand or not, it doesn't matter. Only what matters is the time. So if you got a bus 12 o'clock, you're going on the bus 12 o'clock and you don't need to print the tickets. I was scared about that, but I had only ticket on the phone. They didn't even check it well. They check it, they check the time, that's it. So don't be afraid, buy the ticket online. You can save some money and spend them on the market to people who really deserve it, in my opinion. Takže ušetrite peniažky, choďte na autobuse, uvidíte o mnoho viac a potom ich radšej mínte niekde na markete pre tých ľudí, čo si to naozaj zaslúžia. Was occupied by those two people, so I took this seat because I'm not 100% sure in myself. So I'm getting older, I have more problems in the bus when I'm sitting back, and today I've been eating as well, just because the travel. I want to finish all the food I had in the accommodation. Takže nechcel som riskovať sa sedieť vpredu, mal som miesto číslo 1, sadli si tam tí ľudia, takže pochybujem, že mali miesto číslo 1, ale je možné, že to proste sedadla nezodpovedajú. Po ceste z letiska sedadla zodpovedali, ale ten som si kúpil mašine na letisku a landing machine on the airport basically gave me proper seats. They correspond with seat in the bus. So I'm not sure if these people just occupied my seats. I didn't want to really tell them because there was one seat here. I got a very nice guy from Indonesia here sitting. Okay. Very happy. We swap contacts. I don't speak much English, but never mind. He's very nice. He's got no problem. He's sitting next to him. Takže zobral som toto miesto, pretože dneska som aj dojedal nejaké zvyšky, čo som mal na izbe. Ešte tu mám slovenské pyrohy. Dnes ešte tu mám pyrohy indické, ktoré vyzerajú presne ako slovenské, ruské pyrohy. Dúfam, že na letisku urobím koštovku, aj keď mi hovorí, že dneska už nebudú dobré. Ale uvidíme, čo to je. Vyzerá to presne ako naše pyrohy ruské, ktoré sa robia na východe. Možno, že v dnešnej dobe už veľmi ojedinele. Všetci poznajú len halušky. Takže som vybral miesto vpredu. Som neriskoval, keďže s vekom už mi vzadu není najlepšie. I will try some, they call actually Russian pierogi, but they got this in Poland as well, filled with whatever sweet meat, vegetables.
different things. So in Slovakia we feel them. In Slovakia we fill them with basically with potato and special soft cheese, and in Poland they fill them with everything. So I will try them on the airport and I will see what it is. I just bought them because it looks exactly like Slovak pierogi in Slovakia, and these are Indian. So we will see what is inside. I don't have them here, but yeah, I will find one out of 1,000 sitting places on the airport and tell you how it tastes. So again, thank you very much. Thanks for everybody who was watching videos from Malaysia. I hope I inspire you and you understand that you can do Malaysia very cheap. Takže ďakujem všetkým, ktorí si pozreli moje videá z Malajzie a pochopili, že Malajzia sa dá robiť veľmi lacno a že treba si na ňu rezervovať najlepšie väčšiu dovolenku a ideálne niekoľko mesiacov medzi dvomi zamestnaniami. Treba ísť, treba pocestovať tieto krajiny, pretože v podstate vychádzajú určite o mnoho lacnejšie, hlavne ubytovanie o mnoho lacnejšie, ale aj strava. Keď si nájdete kvalitnú stravu, ktorú jedia domáci, tak v podstate to je to najlepšie, čo môžete mať. Najbezpečnejšie, čo môžete mať. Ja som skôr neveľmi reštauráciám. Čo som mal ľudí, ktorí prišli sem cez cestovku, tak mali problémy. Boli v odporúčaných reštauráciách, cestovka im povedala, ktoré sú dobré, viete, ako to je spolupráca, a mali žalúdočné problémy. Niektorí mi tvrdili, že ešte pol roka po ceste, tak ja už som tu bol niekoľkokrát. Zatiaľ v Thajsku, vo Vietname. Keď jete v podstate jedlo na ulici, tak jedlo, čo kúpite, je čerstvé a v podstate ho predávajú 2-3 hodiny. Ľudia prídu, kúpia, keď sa všetko vypredá, stánok sa zavrie. Proste keď idete okolo niekoho, tak nečakajte, že tam ešte bude za hodinu. Proste keď máte na niečo chuť, kúpte to a jedzte to za hodinu. Keď kupujete na ulici, jednoducho je to čerstvé a není to nič odložené. Oni to proste domov nezoberú. Dajú to možno radšej tam nejakým psom na ulici. Nie v Malajzii, ale ak to je. So if you are afraid of food like many people, the best in my opinion is to buy just food on the street, because those stalls are there for 1, 2, 3 hours. And they just sell all their stuff which they cook many times on the street, baked right in front of you. So it's fresh food, and if they close the business, they probably rather feed the cats than put this in the fridge and sell another day, because everybody will know these Asians really don't eat food from previous day. And I actually advise, this is my lifestyle. Fridge is useless thing, because many times you will just throw away what you bought. Half of the things you will not eat. You waste electricity, you waste space in your room. So for the money of the fridge and the money for electricity, you can always go when you are hungry or you want to have some snack. You go on the street here in Asia and buy what you want to eat, fresh, whatever it is. You will buy it fresh, or you will not go, and it will be just healthy for you. So this is my lifestyle and this is what I advise everybody. Takže ako som povedal, môj životný štýl je bez chladničky. V podstate
škoda peniazy za chladničku, za elektriku, pretože aj tak polovicu veci vyhodíte. Proste, keď chcete čerstvé jedlo, najlepšie sa ísť prejsť, je to zdravé a tu v Ázii to není žiadny problém, čerstvé jedlo na uliciach. A keď sa vám proste nechce ísť alebo nemajú, aspoň sa prejdete a urobíte niečo pre svoje zdravie. Každopádne ušetríte miesto na chladničku a ešte aj peniaze na elektriku, za ktoré si to jedlo môžete kúpiť. Takže toľko z mojich názorov z Ázie a všeobecne z Malajzie. Lúčim sa s vami z tohto autobusu. Ako som povedal, keď si kúpite autobus cez internet, je to najlacnejšie. A autobus, ktorý v podstate je to jedno, kde kúpite. Keď kúpite autobus na 12, idete autobusom o 12. Napriek tomu, že na vašom autobuse není napísané Skybus. Alebo není napísané to, čo je na vašom liste. Ďakujem za pozornosť.